يا من عصيت الله يوما غافلا. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malami penalamatan ng Allah ko ditan biga pa apa magpada sang kain dari oras. Penalamatan tanap ng mga pagaritan o tetandingan sang kaya programa suara sa kawang o kaya perwira na mga kasuratan o sang kaya program. Sebenarnya ti mga ulama at tepangan ng kaya Islamiyah si sang kaya masay manto sang gulalan sang kaya panyakit. Da ulwabil panyakita mitataralo wa syarrul kabir nagumiyak kalala ang kotwa kabinasaan yan. Giyeso panyakit a furqa wal ikhtilaf. Kapat panyakit akam belablag nagukasuran-surang. Nagugyang kaya di ka ketayon si iku mga syay ang mga ito. Nagugyang kaya kaya pakadakdakal o di ka susungkiyata nagudi ka pupawala. Wa kathratul muhatarati wat tanahurat hatta ala umurin basita. Taman si sangkoto amiyang makaito ito ang mga bitira kuwagama o masailin ikhtilafiyatin ijtihadiyah o di na sa mga masail kuwagama apa na nagumbalan sa ijtihad na miyata man siya nung panpapawala deran babagay sa lugar. So Allah gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa sa parya ng kaiya tafarruq fi kulli suwarihi si kulangon upisis so kuano buntalian kagi mataan nagyang kaiya furqana mapkaparalasyan sa mga Muslim nagumappakalubay niyan sa mga Muslim. Nag-inisapar panuwala ang kaiya tanazo ngayon kakapamagagaw sa alungan di ka pambagaya sa lugar annahu sababul fashl wa dhihabu quwwatihim kagib kasabab manansang utwa kapkepilir upan naguntamaneran nagukakeda ang kotwa begeriran. Iti Peter wala sa suratul Anfal wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Unutinus wallahu su Rasulullah nag-uba kanong pamagagaw sa alungan kakelubayang kano nagukeda su begriyo keda su aping diyo sibar kano ti wallah kamataan su Allah ning peden su mga tawa mga sasabar. Giyang kaya kam belag nagukasuran surang nagugiyang kaya di kam bubuno. Na lala na ya huwa tariqatul kuffar lala na ya mga tawa da pamaratyaya. Bapiapan ayamay ilay ng kotwa ittihad wal ittifaq kotwa kaysaysa nagugiyang kotwa diran di katatayo niran. Wina ayat itu na ayalaniran na kamblabelag. Ititigu Allah ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dhalika bi'annahum qawmun la ya'qilun. Mitataralo atigu Allah ang kotwa diran di kapmubuno ko mga pamagaltaniran. Aya kaili ang kakiran na may siya sa siran aso mga pusuiran ng bubalabalag di didengkiya kagimata na siran na mga pagtaw siran na mga sabutian na tigu Allah. Giti iman to na sa mga kufar na tepunganiran wanda manaya ikapakang belag mga Muslim yuhawiluna tafkik al-mujtama'at al-islamiyah wa yuhawiluna tafkik al-mujtama'at bayna ulatiha wa bayna syu'ubiha agu tepunganiran pan wanda manaya ikablaga o dato kundutuan yan udi nakikagweden o pagtaw kundutuiran ipangduiran raktanok na ngay athawrat ngay kapribulusyon kapribugar wa alal fawda nagugyang kaya kasuran surang wa alal isyan nagugyang kaya di kandunsian di kapmasya pedunang kaya kasuran surang wa hadha min kaidil kuffar langunan plano raktan mga ridu itan usagama wa hadha laysa min salih min al muslimin abadan ginana dabo sang kamapian ng mga muslim daberan sang kekua kamapian nagugyanan na khilafu ma tarakna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masusurang yan. So ini tenan raktanu Rasulullah nagu ingi pangdu raktanu Rasulullah. Gitu ti Rasulullah isma'u wa ati'u sikup da mga hadith pamamakin kenu nagu pangunutang kanwa ti Rasulullah. Kaya kaya mga hadith amano numpang ko kauno ti ko uluan. Dapiapan di imbaradu sa suuluan asarada makanggulawla sa mala ibkakapir. Nanabaya mapipikir saya ng kotwa iqrarul zulm bapagayo ni baayo ni wagama ang kotwa kandun siya ni udato kundutuan yan. Win aya mapipikir saya ti mga ulama ng kotwa muwazanatu bainal fasadil akbar wal asghar. Ang kotwa di ka paka timba-timba nga sang kotwa mga kabinasaan.
waya kamapian ng kotwa kauno ti kudato na gitu mo na pong gulawlaniran. Na wayap man na raramigan akal. Aguda pagungan niya na marata ng kotwa kawa e kukudato na sambian sa salakaw na gitu mo na ang gulawlaniran. Ititig wallah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu pangiblini sutali wallah sa kalangwan yan nagudinius kanyang pembelagi. Nagutatad mini watig wallah solimur kanu wallah guni ayabtadiyo na mariridui kanu. Urian yan na piyaka kekarani wallah sa mga puso yun nagumimbili kanu magareri. Minggulilan sang kaya limo. Ginanso ukito mga Arab si ikunang panudakaan no Islam kapako mau Islam. Ami tataralo ang kotwa ridu nagugyang kotwa dinan di kambubun. Ugay na si kureno kaya pa ko mo Islam na sumil sirang ko agama na may mag-Islam siran na may siya siran na gumiyakang giginawa siran. Kagi agama ini na ayay susuguyan ng kotwa kay sa kapang ka ko tauhid kapag ay siya ko wallah nagugyang kotwa kay sa nagugyang kotwa kapag magugupa. Ginanimita taling mawagam. Itigyan kaya mga tawa pugumparik ni Rasulullah na piya magitan siya ng wallah sa seksama lipadas. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Baka numabalo ya lagi do siran to min belag siran nagumisusupa kasiran si Koreano kaya pa ko makirano mga rega karina kasiran manatigu wallah na beginiran so siksa malipedes. Ito pni sa saparang ka mu'min uba ka di pakisumpat ubang kasusumpat na ginawang ka kung mga tawa pumparak niran swagameran so okay tiran. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Mata na susiran utua inumparikiran siya gumparakiran so ukirtiran so agamairan namanya balu siran na mga lumpukan na daaki sudah labut kakiran samay tubuti wallah mata na subtadiran na si butok wallah pagundut orenya na pamanutul kiran wallah ang kutaping gulaw leran katutukawan panaaya ini insana si ko kalangulang wano mga nabi na wasiyatan wahida sa satima na insana sa satima na panduan usiyat wahya iqamatud dinil haqqi wala tatafarraqu fi yuto so kipamendag ni rang ko agama nagugyang kotwa di iranon kaptutuya nga isa dataro kaya linya suratus syura iti mga ulama isa din sa di manolon ay punurulian na so kapakang belabelag mga muslim yufakkikun da'iyatin yuriduna ay yufakkikal muslimin فإنه داعية الدلال يجب أخذ على يده ويجب رد جهالته ودلالته لئلا يهلك المسلمين. Itisan sa ayay punulun niyang kung dulun-dulun ano mga Muslim na so kapakang belabelagiran nagugyang utwa kapakang bubunuiran nagi na ayay punulun niyan na dalal kadidagaya. Hawajib ko mga Muslim ang kotwa karnairang kuliman niyan kasapariran nun nagukaradairan kasembagairan sang kotwa ipunulun niyan na jahala wad dalala kaya sanggila sa ububod mabinasa sa mga Muslim. Falwajibu ala al-Muslim an yatanabbahu lidhalik. Kailangan ng kaya ng kairo ng mga Muslim kudataraya mga pagtaw o dinabtad. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amara na bitahab ay ni sugin raktam ng kotwa kakakap diye katitabangwa. Ititigo Rasulullah di kanod makaparateya di kanod makasulku surgaw di kanod makaparateya. Nadi kanop man makaparateya hatta tahabu sa taman sadikan ko kapdi etigo Rasulullah. Sa saparang apenu Rasulullah ubang katulakan so pagaring kasaba makaliw kalawan iso tilugawi. La yahillu lil muslim an yahjur akahu fawqa thalath. Ikapakay di kahalal kung muslim ubang katulakan so pagaring ka kalawanan so tilugawi. Disiran di makambelak atigo Rasulullah napsilian humanisa so pedian. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam aya pirmero kiran nati Rasulullah na samuna kiran manguraw ko salam ko paglitaniran so Rasulullah na miya elwiniyam panay keswatar ka no Allah so telo na piyaki pananggilan niya kanu so telo isa sang kaya telo ikeswatu Allah na angka iya kasimbatan ko Allah sa ditanus kanya ni punakoto ikadua na ang kaya ta'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu kapang imlitan ko tali wallah sa ditanus kanya tutuyangan. Itig yang kaya masa, yang kaya panyakit na aya bulong yan at tigo mga ulaman. Ang kaya mi'alwi wallah sa suratul Anfal. Tigo wallah afattakullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati Allah wa rasulah in kuntum mu'minin. Kalyak niyo wallah, nag-umpiin niyo sa mga pamagalatan niyo. Nagunutin niyo wallah gusto Rasulullah uskano na titukan wa miya maratyaya. Mawaripun Allah, ipanglintaan na miya kwa tano si iya hindi uwa na may ito. Nino kapsubatan tanong ko ya si ikop da mga masa. Ibsong pa yamirkano salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.